mate mahudok kami kuhuwari mong raja na siya labi. Among raja tugu, among raja sito tumong patwara jamali. Marsok ka mardaulak kami kusanga ang tuwa di amali mong raja na siya labi. Bukan kita sepangat tujuh, kalau sama sama doa berbesar itu. Nakuran martomur, yang martomane, dong kali gas para tugas yang berbalik-balik. Kali among raja na siya labi. Yung masahat ko dito nero, hanap kong mula din nga bolot, banguloy, hatapang idoang. Yung pasok-pasok ho, ng puta na bataan, kung nang ihasurutang na yun, di masada bol, tabba niya raw. Namarnungot, mahangali mong raja na siya, baging diuhong pinangahong, harwanat to piro, jala pukra, padway na. Namaharaw bolong, mahangali mong raja na siya, baging diari nga uli, di parnakok ni mataneron, di kulang ko niya siya rohong urut mamuk kabuat padway na basi sa selia rolasot ng nagwar na mamido jala mamido helek mahang tuhoale mong raja na siya lagi asa paso-paso manak ko na yung sibur magurap tanggang matua nara mamilihut nara si gaut tonon o ipadi do luhum hamari mot ijak kumu sape matong warnai dia barana yung disabuhuna Guar si pajodo matang warnai aku sa matua siguro may bana nagurang jala setok kami bana panakita hitom say mga ramanak marsana matong anak ko na nun doh buru matua pasu-pasuan ng putare mata among raja na siya baging beri sope yung malipatupa ko na ni sa surutong na yun yung naparbuesan na kurang matong urut pinang matong mate daw maligas matupos ang bulbalibanes Piranya balungan bayan kukaumana Yoku di doho bendik kamar mata Si pasahatong na usara guru binakti Asini maruhang ngalimong majalas siya bagi Asa pasu-pasu mahoras na ngayon agad Horas manamajaro Horas magarabu Horas mayabis na Horas mapagbumbong Horas lukuman na Asa puti mahangin ng raja na siya bagi Suhalyabang puti mahangin sa kasukuran Kamong raja na siya bagi Mangiluhan ko masang akong mga bagay. Masa paudak mahulong dami dito matungan ni parumatang doon ko na nihasi ko na no dohok dihami sa lukot na. Masa masyamina mahami sa malapang gawin. Masikukulat kami sumusuhat di luwian. Marparang patik dohok uhong hamalimot tinidak ko niya rin mong raja na siyak bagi. Namong raja na siyak bagi. Siyak po ni kahatat ang iluan namin. Gabit tamabong siya ng puta na kasama na dyan. Ngamilo to peham Tuhan ang akong nagagay asa tongtong mahangili jalan mo panghamuran di padaw masyahan nasa paramaran negara lumo bidohok paramaran itu dinatin nasa terjadi kami ada yang mengajar siap bagi masong-sonang mangulon ko kinawahon namang raja na siap bagi mau kay namang luhod damang luhod kay namang lumo bima bulan hasil kang sangat pinamasulog, sangat nasinulungan. Itong modo ada yang raja na siya bagi na jong-jong biduro namin. Nanggurhok lang, umarsok bangan leher, tukut dari batang, dohok tutaluk, inuhul nilang namin. Among raja na siya bagi, bago himahan ang pangiluan namin. Oros may among inabulgog, tagbaya mirat kanarongan. Sa hata sa uruan, mahulong ako na mas na ito mga magtua, paano pagmulaw ni. Pagpuhon, guar ni kahukumin. Ingat sa mga mulai panglosi asa sangat pahamiyak po sahat mahamilulosi among raja na siya bagi sahat ko mahanap ang iluan namin lupot sa Tuhan di batang natulog jala pagkita namong sa halahong may tukong mula dari nabulon nahong tuloy na kang sa'yo pagkupan ang lahat sa hiway ginawang masyado na itong marohay maulian ito ang kulibatatko maulian ito ang kulibatatko Maulian itu aku kataku, Naulan itu aku. Dipasok-pasok dari kata menurut, munak dari kata dulu, dipasok-pasok dengan sangat-sangat nabadiai, amat dari yang siap lagi, doh talu, amat sangat kuat, nomor siap lagi, nomor siap. Sampai matang barang dia barang itu masih satu dengan barang matang barang tahu mati dia setok mana tanah ini
Nagano sila ni Roha maho bigyan ng naturas ano bigyan ko man yung firma pagdungan namin doon ako ito malapit oras nagbigay masih maruhan ito talaga doon ng mga samang di siguro iwag dari iwag partibahuan masih maruhan ito talaga saya dapat dito mo harang na uli tutulan niya yun mga oras o macam tu sudah ada di kereta sudah ada sana ke 5 oras jatuh firma tu di mana 5 oras tu macam tu sudah ada di kereta sudah ada sana ke 5 oras juga selalu turun makan sudah ada di kereta jatuh saat di bulan Mei firma tu di mana data siguro dak palunggan dohon amat para jana siap bagi sarbut nama sang amat tuai horas maho margonggong pinoparmi pe horas ngomong sa perbuat dia asal lihat mari kita gawe lihat mari kita ropat rasa apa saya masuk satu lima tahun lagi 50 maho ada situ dia masuk dalam durasi ingat dari tanah dulu durasi ingat tanah sangat nabajai durasi amat pada jenis bagi dua sarbut sama-sama kuat membuat kita untuk kita ibu mahu laporan pendem termasuk naraman menurut televisi kok dipandi dong dulu tidak punya masyarakat jenis buat si Bajojo matangguarnya aku sama suara sibur mahu magurang jala ketat mamahu panang kali bang saya mangarang-arang pasang atau pada hukum matua batu-batu untuk dari batang durasi Tuhan dari batang dulu durasi dilaksanakan oleh durasi anak orang baru dosa sama-sama baru mah orang semangat orang sudah saya durasi kita datang menjadi labor mana durasi Tuhan terdapat durasi amat terdapat siap lagi baru mah orang tuh mendapat sudah terdapat untuk terdapat sudah terdapat mah orang dia bisa mendapat mau matang orang melalui tanyakan bila mau sekarang atau mendapat sudah terdapat untuk terdapat
Biarin na uli di bulan na rin naman, di ba nakop na matanya yun, di bulan ko na di naman. Magpurong hangin ito ang galas na mga pangawad doon ng lobong na ilusin na. Di na nanguloy hangin ito di ba na yuhong pinangahan ng mga rin ng siyang dali. Maharabor kang biarin na uli di ba ang galas na matanya yun. Mamtabor pagdiliat pagduin na naman, imagiteleria o nasabdaman. Mertua kung mahangon ng hindi mata dia sinurohangin lima di mauban anak bernayon lima masite tidak yang galungan idahan naras dohot dek pesidio dohot tanggung na guna lima siyan sinatupan morani hasil kang nanon siap gabungan sinurohangin at lima rohana dok hindi batang dari nagulong pasu-pasu masih panganon tau sila dengan jala atau perbukunan memang dahulu hubbar tulungan maunya Tuhan itu hak kita dan alas lupa natabu doh dek kesitu masih marohan medut mungde batang saat yo matidular nyarion masih marohan jak korongan lumo di bulan hasil korongan saat pasu-pasu maluk mungde batasi pangarong kau sibuk sudah dengan jala atau pergo gomang ulah mengakuat suruh mengakuat aku ni ada mungde batang jadi nabulu bau jak matujung naga dia yo jak kita mana dia dari mahanisan membarokat dituturu di mahanisan membarokat diri miring jangan terharu ini mahani jika daun macam mahanisan permaran berada lumo didohot permaran itu dijadikan berjutaan siapkan yang ada jadi juga dimasyarakat di barokat maunya tema huruf kami itu tangan Tuhan mulai tema dukung dari batang bunga taulahum
Akurat tinigap ang naman siya ay magsana dari magtuwa karmot ni mata ngayon kuligulang ko niya meron masih marohan ko dari mata sangat tululan niya kung makita din niya meron ko makulan Siyempre semua kayo kapatidaro siya na kasalasan alay mus niro kayo nasisara mamit di lingkungan ng mga kayo na siya siya na sila sirohan na lima gaw na kapagulungan siya ay magsangat na tumangon lima tumang pokol-pokol jatuhan nasa sahak kamu se on asarap pagbartua kita sahak kamu se munisipyo diyon buro mo se hari masugot dapat duawon jak tulota ubar nak tawain jalan na taparuluhon itong atongan kumata lima